moramo se slikat, davati otiske. Ja ne znam. Evo, znači jednostavno ima i kod vas najvjerovatniji. Znači 4 eura sat, međutim od 1.10. do 31. maja je, vjerujem da čujete. Evo, 3,5 eura priglu. Nadam se da sam prenio bar malo utisaka iz Makarske i ovo nije sve. Biće još jako puno reportaža iz ovog dijela Hrvatske, kako iz Makarske, tako iz... Idemo na more sa Fiat Puntom 1.9 GTD ili JTD bez klime. Ako niste na kanalu od početka, pogledajte prošle godine video iz Neuma, jedan dan Neuma, danas je jedan dan Makarske. Gorivo je fullu, nekih 100 maraka otprilike na sutu. Šta nam još treba za more? Za more nam treba, pošto je ponoć, jedna kafica. Treba nam jedan croissant kad padne šećer. Šta nam još treba? Nemam pojma. Jedan sendvič imamo i šta imamo još? Evo ga, sendvič, paradajz sir, so let's go to Makarska dole. Ponoći, samo da znate. Idemo iz Tuzle, vežite se po leđu. Iza mene dole je Zenica, cijeni gledalci. Nakon nekih 2,5 sata vožnje u Tuzli, ako vozite iz Tuzle u pravcu Hrvatske dole za more, ja sam prošli put to prvi put prije mjesec dana iskusio, znači imate dio autoputa koji je otvoren od Doboja prema Zenici, znači tu možete poprilično ušparati, jest da malo morate zaobići, ali ćete izbjećete kladanj i olovo koji je katastrofa živa, vozili po noći ili po danu. Sve u svemu, ovdje pravim prvu malu pauzu, nekih 10 minuta i onda nastavljamo put Sarajeva, idemo dalje za Makarsku. Makarska za jedan dan, da vidimo kakva je situacija, šta se tamo dešava, kakve su cijene i da li je baš tako skupo kao što se priča. Pogledajte smoga, ono što pričaju za Zenicu, istina je. Gledajte ovo, gledajte. Lijepo ljetno večer, međutim, pogledajte. I osjeti se čak. Subscribe na kanal Lutajući reporter. Ne treba nam klima naći se. Evo ono što je jako lijepo napomenuti, kada krenete rano ujutro, u ponoć, pogledajte kakve prizore imate ovdje kod Neretve prema Mostaru. Kanjon Neretve, možda najljepši dio u Bosni i Hercegovini. Temperatura top, nema vrućine i taman stignete oko 8-9 na more. Moja topla preporuka. Ovdje možete sjesti, pojesti, popiti nešto, malo se osvježiti, protegnuti nogice, idete dalje prema Makarskoj i Makarskoj rivijeri. Ostanite dalje uz kanal, najbolji kanal, jel? Tako kažu. Ništa se i dalje nije promijenilo. Ulaz u Europsku uniju, moramo se slikat, davati otiske. Ja ne znam. Ja stvarno ne znam. Eto. A rekli su da su ukinuli zbog gužve, zbog svega, međutim ništa. I dalje isto. Eto.
i sami možete da vidite, 13. juli, parking vrijedi 2 sata do pola 1, sat na autobuskoj stanciji u Makarskoj košta 3 eura, 6 maraka ili 4,5-5 dolara, jel? Jako dobro se zna da je Makarska jako popularna, kako i za porodice, tako i za mlade, noćni život, dnevni život, večernji život, ribarske večeri, koncert. Znači, možda i najpopularnije mjesto na cijelom Jadranu, kad se kaže Makarska, pogledajte. Radni je dan, ponedjeljak. Totalno ludilo, ljudi, jedva sam našao na autobuskoj stanci parking. Znači, moja topla preporuka da kupite broj. Da kupite broj i sad ću vam objasniti kako funkcioniše parking, dok dođemo do parking mjesta. Uglavnom, nek vam je Bog na pomoći. Znači, situacija je sljedeća. Ako imate privatni smještaj negdje i u sklopu toga parking, to je top. Tu se parkirajte, ne mrdajte se nigdje. Jer nećete imati gdje da se parkirate, vjerujte. Šetajte, došli ste na odmor na more. Meni je smještaj tek u 14 sati, tako da sam bio prinuđen da se negdje parkiram. Idemo sad brzo na kafu. A ako baš morate se parkirati u gradu, kod njih funkcioniše po sistemu SMS-a. Znači morate imati hrvatski broj sa dovoljno kredita na tom broju. I evo dole kako približavate se samoj plaži, dole je već 4 eura sat. Znači morate poslati SMS na određeni broj, sat vremena 4 eura. A momak na pumpi mi kaže, pa bolje ti je platiti dnevnu kaznu koja je 25 eura i rizikovat nek da platiš 5 sati, 6 sati parkinga 24 eura. Pa ispode tako. A ja sam rizikovao neki pola sata, nisu mi upatili sovu. Vidite šta ćete, kako ćete. Uglavnom, parkinzi su poskupi. Hrvatska je skupa, bar po onom što sam vidio na samom uvodu. Pumpe i tako dalje, i tako dalje. No, više o tome malo poslije. Idemo na kaficu. Dobrodošli u Makarsku. Sezona još uvijek nije ni počela kako treba. 10 sati, ljudi. Ovaj ovdje red je sad još dobar. Odavde nisi se mogao maknuti. Evo, znači, jednostavno ima i kod vas najvjerovatnije. Znači, 4 eura sat. Međutim, od 1.10. do 31. maja je 90 centi. To je top. To je top. Na ovaj broj pošaljite sve registarske oznake i tu je to riješen problem. Ali moram priznati jednu stvar. Opet kažem. Ja sam zaljubljen u Hrvatsku i hrvatsko more, nek priča ko šta hoće. Čujte ovo. Čujete ovo. Prvo to. Drugo, kad sam izašao iz auta ovdje, znate kakav je miris? Zrak. Kakav je zrak? Ono baš hladi, baš je ugodno, baš lijepo. Osjeti se miris soli u zraku. Hrvatska je Hrvatska. Pričajte šta hoćete. Pišite u komentarima jesam u pravu ili nisam. Ja ne bi mijenjao ni za kakvu Tursku, Albaniju, Bugarsku i tako dalje, i tako dalje. Pa čas ćemo obići ovo sve. Evo, dosta do 19, happy hour. Tu su te cijene otprilike. Ali kakav je ovo zvuk dobar. Ljudi još nisu izašli. Većinom su na plaži, pretpostavljam. Ovaj ovdje dio nije bio kad sam ja bio. Ovo je kao za djecu. Ekstra dobro. Ekstra dobro. Evo vidite, plaža je dupke i puna. Dupke i puna. Imamo vjetra nekog. Vjerujem da čuje.
Ovo, prelijepo. Pošli. Boga vjetar puši sve više i više, ali je tako ugodno, tako lijepo da je to nevjerovatno. Ili bar meni toliko godi što sam vozio baš dugo. Evo ga, kafica i mineralna. Mineralna je ova skupa malo. Kafić je, znači, pogledajte. Bukvalno ste ispod pola. Znači, oksigen na sve strane. Kratki espresso, znači obični espresso i mineralna košta 5 eura i 20 centi. Nisam dobio račun, momak radi sam i na tacni i za gore onim šankom gine. Pokazat ću vam kasnije cijene hrane ovog kafića. U biti, ako ste došli na more, i nije toliko skupo, da se ne lažemo. Mnogi govore i kaže da je sezona propala, da nema turista kao prije, ali pogledajte ovo. Evo, pogledajte ovo, znači dupke, puna plaža. Ja rijetko čujem bosanski, srpski ili hrvatski jezik. Većinom je engleski, njemački, poljski, ruski, nema jezika. Znači, strancima je ovo i dalje top destinacija. Idemo kasnije pogledati cijene hrane, nešto ćemo pojest, malo ćemo prečalakati ovaj lijepi dan. Dobro došli, ako niste, još jedan put stisnite dole dugme subscribe i uživajte u videu. Da li vi idete u Makarskoj ove godine u Hrvatsku ili negdje drugo, pišite dole u komentarima. Pogledajte, trenutno 11 nešto, nemaš gdje peškira staviti, pogledajte. Ono što je jako lijepo, odnosno kad sam bio prošli put, sadržaj za djecu, pogledajte. Fenomenalno. A ovdje sam sad čuo, znači, došao je dečko koji naplaćuje ležaljke. Znate koja je cijena ležaljke po danu? 15 eura. 15 eura dan, sad ne znam da li je puno ili nije, pišite u komentarima. To je nekih 20 nešto dolara, evo. A ovo je meni, znači, ovdje gdje smo sjedili, da vidite, začas ćemo preletiti. Evo. Pasta 16, 14. Ono što mogu zaključiti da su cijene kao u Bosni, sve što je kod nas u markama, ovdje je u eurima. Evo, riblja plata 64 eura. Ćevapi sa sirom 17 eura. Mesna plata 18,39. Evo, burgeri 15, 18. Pice od 12, 11 do 14 eura. Kolači 7. Ali tu je taj pogled. Ovo ste bukvalno na šetalištu. Eto, tu je to. Evo vidite, tu je ta konoba, se zove. Evo. Ali Biokovo je čudo.
Valamaro hotel, evo ovdje imate i bazen, imate sve, ali ovdje čuo sam 300 eura noć, jel? A sad, ko nema neki speče dvoje jaja, jel tako? Ovdje sam ja nekad znao da ležim for free, ekstra. Šta fali? Staviš peškir, ideš dole u vodu i to je to. Vrhunski. Zašto dati 15 eura? A? Šta vi mislite? Kasnije ćemo doći na kupanje, idem još malo prođirati. Ako se hoćete rasladiti, ako hoćete da pojedete sladoled, kugle je 2,5 eura. €2,5. Palačinka 4 eura. Croissant 1,9. Donut 1,6. Ovo je dobar voćni. Komad pice je 2,99. Evo vidite na što liči pizza. Ne bi je baš ja ni probao. Izgleda stvarno loše. Evo ovdje napokon imamo nešto normalnije cijene, burek 3,8, tortilja 5 do 7, ćevapi 9,5 eura. Mislim da nije dvocifren broj, evo burgeri 7,5, 8,5, 8, 9. Ovo su kropice €1,5. Za ti razanjem 20-20-10. To nemam ništa. Dvije krasne marmelade. Uzet ću jedan komad da probam. Evo, tortilja 6. Sandvič, šunka, sir. Pomfrit 3 eura. Evo ga, to je komad pice 3 eura. Evo na moje ruke, ne izgleda loše, topla je. 3 evrići. Evo, ako se želite podmiriti malo, da pravite u sobi u kući, u kuhinji, to mi je jedan od najpopularnijih njihovih marketa. Sad, nama treba kafa, evo cijena kafe.
Pivo 1,35, žur. Pol litra. Pol litra. Vino su 5, 7, 7. Evo nešto kad napadne šećer, napolitanke možda, Kolumbiji 2 eura. Evo ova domaćica nije kod nas, 3,75, super pakovanje. Sve nešto se neće otopiti, keks. Evo, 49, nešto. Možda ovo, ne. Ovo nismo probali. Ovo smo uzeli. Ovu sam ribu neki dan kod nas platio 4 marke. Wow, 0,99. Jel moguće? A možda zato što raste ovdje riba. A ja. Evo ga Tomi. Uzeo sam nešto za sebe malo da imam. 2,75, najskuplje su cigare 5,5 eura, pivo €1,29, vrećica 0,15, napitak, sok, kokta 1,25, dvije kafe €1,60, 70, ukupno 12,80. Pa eto kao što sam rekao, isto kao i u Bosni, samo što je ovdje u eurima, s tim da su ove cigare, koliko? Evo vidite. Pakovanje 23 komada, malo široko ovako, poput u Europskoj uniji. Dakle, dobiješ 3 cigare više za 5,5 eura, 11 markica. Papuče, kao i svake godine, i ovo za plažu i sve, ali ulazio sam u vodu, znači nema šanse. Sitni, onaj, tucanik, znači ekstra. Apsolutno ti ne treba, jedno ako ste baš osjetljivi, ako ste žena, onda ja. Kao na pijaci od nas. Polako sunce izalazi. 3,5 eura pivo. 2,5 i 3,5 kugu. Ovo u toku dana od 11 do 18 sati možete jesti sa jednocifrenom cifrom. Evo pizza 9,5 eura, ali ovo je samo do 18 sati. Chicken 9,5, 9,5, 9,5, ok cijene. Međutim, ako zakasnite, pogledajte, restoran je prelijep, ali najveće cijene preko
15-20 eura, tako da od 11 do 18 sati možete nešto i pojesti, pa čak i na kašku. Ako pobjegnete malo od glavnog dijela plaže, dolazite ovdje, pogledajte ove ljepote. Prirodni hlad. Ekstra. Morao sam jako dugo vremena da pješačim da bi našao jako daleko od one centralne plaže neko mjesto gdje se može pojesti nešto onako sa normalnim cijenama. Evo vidite. Chicken burger, pomfrit, pivo. Evo vidite cijene. Ovo je nešto najrealnije. Svi su inače 15, 12, 15 eura. Ovdje su, evo ćevapi 7,5. Fast food nevera, znači domaćinski kockasti stolnjak. Evo vidite, cijene su ok. Eto ga, ugodan tek. Ovdje ćemo se polako i oprostiti. Naporan dan iza mene. Nadam se da sam prenio bar malo utisaka iz Makarske i ovo nije sve. Biće još jako puno reportaža iz ovog dijela Hrvatske, kako iz Makarske, tako iz Baške Vode, Tučepi, zaostalo vidjet ćemo. Sve u svemu, pišite dole u komentarima kako vam se sviđa, kakve su cijene, gdje vi ljetujete i da li mislite da je Hrvatska, Makarska preskupa ili je cijena realna. Vidimo se.